Kesenian kebudayaan dan tanah lumayan Pokoknya tentang hiburan Ngarakan tetumuran Dipirik merawayakan Nosangkak ngerirah mana Esturau kekupina Saloyo pribadina Bate kadang moya Tatul loba kegodana Tapi niat ada kebal Buko koda ulah ebang Mere mawe kasesama Silesi yang umpama Palak tangga pangit tangan Babangan Pa'alulunna Tanah dati kang tumulang Katanya to'amutna Allah Budaya dan asli Hayu riksa di pupusti Olah kasih kucunti Kama bari hiridang aki Budaya Soldano asli Hayu riksa di pupusti Olah kasih kucunti Kama bari hiridang Nusaya padi pasana Saika lakona Jalami mulia Salamin Sawaragama Bagian Neng ade Rotato sara lepat napa mugi Sihapun tenang pamugi Goncen natal jaka Pamugi sihapun tenang Bos aturan bos cikol Bos sargi ayah Lumayan tambih lumayan Allah Bos cikolari damulaya Allah ayah Sukana jantan kasaya Kang Krisno teh yeti ayah Bos saragi anu bakat Seneno jadi ati karena ngarakekeun Duduluran ngarakekeun Apana citra ngarakekeun Duduluran Apana citra aya kalih mamah citra manawi Sarigi
Apana Dewi raja pikiran sameme prakati-ati nogore kerasi kira manguyan kameramen nogore kerasi kira nyanggakan sabasa ayah bosiko lebat kama lebat kacabe mahante ayah neng ade nyanggakan hatur lumayan lebat ka saya mahante bos tuti lebat kesan imahante ayong ayong di ayong ayong ko silja lamun oh sok ayah ayah oet 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 jampari amat jampari pekatalina seredeta orang pondok mangi masih nih jalir jalir jangcil payun aji tapandang orang gumelang bos tuti nolak kenat nyail tean el betong tot donya niar bos sikol sepek di damulnya no awang ngada dinting lan lako lapang notama kang ade panji saya betin kata sama kenapa pas tenane ma apana Dewi tapi sami beragama sor kapayundi apa na citra mamah na citra ayah urang paangga alah neng ade ayah sama ayah apa dedi bajau tina tetep tapi nah akiu ayah bola durian mah kene mas ke
lagi siapa tali durian Bos Cikol cepek Rida Mulia ayah gas lawan koncer tanjakan silih antosa ayah ulang masih percaya Citra ayah ulang ulah ngarasulah apa na Citra ulah recaya Yalah ayah neng Meli ayah ya re tetap nomela kali setia salalamina Kang Trisno miwah teh Yeti ayah sukana bae kapipanda teh ikan pangasih abi mohina cepuawaneng meli najan orang alah ayeuna geni paanggan alah ayah bos Tuti ulah ngajadi babalu apa na Citra salira walar ngalu ulah aja kerja sanajan musik korda mulai asik orang apa polakan kapanenan posaragi sing sabar apa na Citra silian dosa kapain tetangka geneo tetangka temang lere apa na Citra dalam tapi bukti nanyakan Allah botiko anakku
di lamunan anjen teka melang ate awawaneng meli diteraskeun si ibunan daun awi di pemut tiang wangi tapi adem damang lire ngata okon kakure abad bali ate mamahna Citra asetengan sajurela kanggio aya agiu wengi dari bapak asta aja nyumput ku ceritanya ke lebar-lebar ampun Kang Ade Panji kalih teteh aya bisa bos ciko dapogo masargi hati kabeng pucuk awi araya ngagepayan Kang Trisno Teyeti aya Kang Trisno Teh Yeti jempling pete aya kuncet tanjakan dina lamunan nuntun ragrag cibuno ngari cepat najan hati awawan najan cerik ning milih asih kasih lirecibu na daun awi basah orang tetep no mimiti saged selak agio no marang keterening ati ampun Bos Cikol Rida Mulia aya cibunang daun awi no jadi saksi angin nebak teoni bola penting anu simpe
galine nakasih papadu hati abdi abah panci estune cinta jangan nama sedih baik penting bosargi tapi jambling Doraemon anu bintang kakuring mepene ate Urang alihkeun moal bobogohan deui neng ade. mangan anjeun neng ade kakuring luat ning gageng Sami pamanutna ti Kang Trisno moal bobogohan iklan deui. luat bibelasan iklan luat tapi bibelasan Neng ade kapok moal are bobogohan deui. alah wadul Neng meli pose putus deui putus deui. aya apana citra aya Begat tali katrisno bisa disambungkeun deui. kurang disambung cenah awawa neng meli Putus cinta teh ika hese piubareunana soal cinta tong dipake kaulina alah itu kula monagus maske apana deui hese dipisahkeun tapi omah ulah re katalan curang neng ade aya cenah kula mona teu tahan teh yeti bisa kausap setan tapi atuh lamun boga salaki jujur alah gitu dah jujur kula anu sanggup katrisno kateh yeti kanggo ngajawab moal kabur moal kula tapi lamun harukman bogohna satengah hate alah gitu cenah arukman ukur datang bos Kiko geus datang atuti teu malire kapayun nikmat durian heula lawangan teu daek di bos Kiko ngekontit nang ate melit amplop biru bebenang di papalerkeun bebenang di papalerkeun tak
ketika sedikit dalaksa kabenan nyangga berilir noting geriham mon emot lapang katukang beting harita basak kuring jang maneh aya bos Ciko waktu patuk tercarita bos Ciko mere janji jasmaya no pinoko kaenahan Bapak Asna bikin asih no munggara doa ngomar lamona hayang hirup bos Ciko sauyuna hanjak kau nikmat durian kesangka bisa pegang goreng mioli balemak ngandung kurmatan timbang tetingal bapak aduh ku harian asik kurino dibikin ternyalakan di langitan ore peting manungtung peting harita anu mawa kabacaan kasih dedekat tresna abah panci hese bapak lerekenana lila pisan janglarna bapak aduh nyari perih salamina panota genil tersangka anjeun geus boga gantiana payung penting anu jadi sakti keur waktu janji mimiti tapi nang kepangarepan kan orang pada tuaan ni batu lihat no endah orang silih pikanya angan tersangka kene tersangka nerengkio balokana no kasaha ti bareto gas kabantar ti bahal rongge kidul mata kuyur bosaragi mata rasa burang lembut tepak kendang mane nyomprang sore gamelan ngarap ya asik sinden ngawi ngahala di panggung lampu mucaan suara cai bos Ciko ombak laut pangandaran aya neng ade dina sisi pasisir tembok kikisi panon dedek kolong meja bodas posargi ngalayang dia walau jadi
monot lagu tehyati diserat amplop biru Maha cenah implik-implik na imprik-imprik na paasna cilaka lamun digugu tak disangka serat biru kang api centek nama miharep ka ieu diri hayang seri jero ati larasaan asa ngora deui panoningan yaya teh bosargi tos lumatangkeun dapong katilu atuti dibantu hiu alah amprong teu dihaja sarua mangku di ditu eta leuwih bebas bos cikol wani ngarayu alah kumaha implik-implik na imprik-imprik na atuti cilaka lamun digugu teu disangka gara-gara amplop biru ogal poe dahar ge tara mamayu diwaleran seratna memang teu perlu tadi waler sok sieun salira baldu dois tika manehna tos anak kitu Bayo-bayo kinayo tatara kota denoten toloran dapok jakong bastiko datang oyonan kenekatkan pangangonan dapok jakong bosargi data oyonan apana citra kenekatkan dapang wangonan bayo-bayo kinayungan nyacar gunung basciko nyacar gunung pilamora bayo-bayo bayo-bayo kinayungan aya abah paji nyacar gunung pilamora ieu aya ayo orang kang tresno tayati dasa oyona digarawe bapakna digarawe babarengan ulah rek mah ulah rek aing aing komamon apa kadu sawangan sirieuna apakah duit sawangan bayo-bayo kinayungan nyacar gunung film urang hayu urang babarengan aya apana citra aing-aingan besar ge ularek aing-aingan jorok agung terase dan negeri Bandung gamelanjang ya gama gamelanjang ya gama payun aji miakaan nyarangan tataya ngiringan lagu
bos cikol kawilodeng kata-kata daya kata daya kangong dangong barung kerang liar mijah lo kiriwil ari onlom pak kiriwil neng ade rupa lom kurunyut ari onlom pakurunyut plong kecemplung plong kecemplung aajan son timah ngelang kukumu ampul-ampulan tali nganteng eta jejer jeceng lengan lempang teraswi panon panak sirno mandi top tah lauk mereda harun mangga 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 gerak tuang gerak mangga ditanggung keduyun neng ade mangga mangga tong izin Kepala cacing lu ukur di langkung Kepala papatong kala di pelong Kepala colek posikol kalah di deleng Lecong lecong panon belek namun oncom Ditetep siap di sawah lejang asik asik mata tak bandang imut nak manis aji mata karinggis kumaha duh aduh aduh eta teh saha no gelis angkatnya lira daya cawadonan dengan dasar besajan katinya nasok oh aduh aduh eta teh saha ayun ayun ayun-ayun bos Ciko aya apana citra oh kurang lamun batin hancur gabon sere gabon eri tangkana di bareng getana teh ika di bareng getana mati gawe mun digawe repeng di bona kasalamotan jangan balik kasenya dari pulau balik duwe anak siji jadi sinden ora balik-balik oke pada kelingan masakan oke pada kedenan pelayan ora lali kesopanan ning sakape ya wis balik jalan-jalan mingguan mentas kajian kaulan warung pajak ni ampiran hitung hitung aduh deng deng kang ada panci kali tete aduh deng deng mi rebut sega gorengnya dagingnya sing gede-gede aduh kopi nih
aduh kopi nek kopi euy tobat bukete titi tobat bukete hayu ngopi hayu aduh manis persis kayak pelayane pura-pura mata miring tani dhuwur padahal hati ketari lan ngawur ning kendon minum kopi nyedot nyagung kesegrek maringin janur kunung tak kolong pancar patoman neng Hilda anu gelis katingalen no bagus gasing tekane jambu ala jambu kuning teh yeti berlawaga jambu maning botiko jambu alas Kalimantan ditawas maneng ade koloke jana kanyol sampai hilang hilang karya hilang rasa awas tetep layu asik asik dengarti pan di imah ngopah sorangan batu papasiaan durian no kuat asal ulah pasilan kokoda cocoba menurut rumah tangga sakapung sok ludel Angkat kemana neng adek Ui Bosikol ayah Asik awas awas alah hey
asik apana Charlie aturan apana Charlie mamahna Charlie aya aya eleng maka eleng mengkang neng pome alam mengkang neng pome alam dharma wawayangan wae rakataya pangawasan dharma wawayangan wae apana Charlie rakataya pangawasan awas kopi amis rusuh ayah cek gun ayah asik pangeran barengan namina untuk kanangan apana Charlie selamat dunia akhirat selamat dunia akhirat negara Bosti Kolrida Mulia Katut Asena Ragenta Gelade Banjar Teh Yeti diramatkan dasa sesana pamungking Gusti ginanjar nyalamatkan sadayana meleladi aku pala dianggo pakerajaan rek bela rukman bola kapal apana Charlie kayak mamana Charlie rek bela kapal ratu galuh bocok ngomong riungan kermarbayaksa no dipi butuh ngomong teh ikan silih tulung raja bangsa kali lawe ada ngamis cairna ngejual lapung di kantara orang pokok mangin asik rek bela bola kapal orang asili beli hati kemajuan kemana sanes kembang
kosan batur si hore pika nyeri layan-layan daun awi lan tabang dari tawaran apa na citra layang-layang layang-layang bagja diri apa na Charlie bagja dengan mama na Charlie dari Paderang Jementang ke Banjarsari kacamatan apa numpangan Jebatur unang ainding laksanakan pangwangunan sapanjang urang gemalai ayah bos cikol yang motor nutut bos cikol besargi punya siar apa panji no awan kudu di sialan jeriksa jernih hati ulah boga babasna hati dengki awas apa panji Kontang kama kuncen jaga Gusti yang widi Etano langkung utami Bandaya lebat Seler sirih Dihanan serta tamang dan orang kenal takong mga pajar patoman katengalan wong pangod gating takane ito kali katong acara panyomili matang tao tenatin na pola na paliran yang kira gating abang lolong ketibane miling Migatan dengan ditinggal kolekti mati yang kira gating lolong ketibane miling Migatan ditinggal kolekti mati Janaragama sakulan bajar patra Kadingan mawas durung kelak Dori rawa Golet sing mana-mana Wakul kayu Japone wadah pengarang Kapanane ketemu pada deweka Dasa sekali kedua jero banyu mirni Anak sote nanti namalar balera Enteng enteng eleng 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 makaeling Lemengkang maromengkang ning bumi alam Lemengkang maromengkang ning bumi alam Dharma wawa yang abai Rakataya pangawata Ali 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 lang madane Oto lali karo kocone Cepot 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 Nirang irang kaparane wong irang kaparane wong irang kaparane aling-aling
Aja lali karo kontene ijo kedang rambutan duwe pojok kerebutan ngaturake puji sama Mangga Maha Suci sama Mangga Maha Suci lambat-lambat gamelanane kapire singkat biha lambat-lambat gamelanane kapire singkat biha Eda potong rambutan duwe pojok kerebutan duwe pojok kerebutan tunira walau punya kembang punya ting kurang tangan konati jing eman maning kata janur katane wong barang gawe depe wong gedangan tene jipe wedang kopi lepai dibuat pinggir bengawan dibuat pinggir bengawan suka mati sila jadi main ini mah orang karuang suka mati jadi main ini mah orang karuang Dapat nekong nek Dapat tambah konek wit lawat ketemu manek Dapat limanan ditawat mah kula kedangan irang-irang gambarane sing irang tapaarane janara kena ya mas sakola baca patra jadi ngaren wasana dorok kelakon terirawa kelintang kembang koyan dan teluwi karangan galeti sinemanan teluwi Ganang takong panpanjat patoman katingaran wong bangun jating dekane Itu sekali ketung cara banyu milih penonton dan nontonnya pular baleran tunira
poyang kembang poyanting kurandangan kulati sing eman maning klasa janur klasa wong barang gawe DP wong senengan tenis simpe Sikap resi misi wis deket sejalaman le apa wis deket nyong kaget aduh neko boten apa aku kadang kaya senapa bala-bala laka lagi wah adit tulung laka eling aya apa cara nek wis kaya bumi alam dharma wawa yang ada naga tanya pangawatan itu kodong rambutan dua pedang kanggo rambutan ireng kaparan wong ireng sapa arane ketemu mandi jam 11 malimana wis nawas bulu kedah jam 11 jamu kuning wis nawas ketemu mandi Indramayu kota ayu Tanggaliyama Bekerani aku dede Bayu Rama-rama yang matang ngabume oh ya Rama Rama-rama jaluk pada anak palura Rama-rama jaluk medang banyune kopi jaluk medang banyu kopi jaluk pojok anak polisi rama-rama jaluk medang banyu susu bosikol bang medang banyu susu jaluk udut rokok jisapsu Rama apa hajat jaluk udut jarum coklat kenoi jarum coklat jaluk pojok sing rajin sholat